Balthazar Egbange Ngoga burya na mushiki we bararyamanye. Uyu Balthazar Egbange Ngoga nta gushidikanya ugiye kuri Google ugasacinga ukandika ijambo Guinea Equatorial, nta gushidikanya bakwereka umuntu witwa Egbange Ngoga Balthazar. Uyu ni umugabo waciye agahigo ndetse uri kubica bigacika, aho usanga amaze kuryamana n'abantu amagana menshi, abagore ndetse akarusho akanifata amavideo ari kumwe n'abo bagore. Uyu Balthazar Egbange Ngoga ni umugabo ushinzwe ikigo cy'ubutasi bw'imari muri Guinea Equatorial, ndetse binavugwa yuko uyu Balthazar Egbange Ngoga nta gushidikanya vuba aha yaragiye gufata ikamba ryo kuba perezida wa Guinea Equatorial. Ibi bikaba byaraje kuba byatuma yuko abantu bamuhangayikira cyane, nibwo haje kuba ikibazo yuko Balthazar Egbange Ngoga yaba yaranyerageje akayabo k'amamiliyari y'amadolari muri iki gihugu, dore yuko yakoraga mu kigo gishinzwe ubutasi muri Guinea Equatorial gikora ndetse kinacunga umutekano w'imari muri Guinea Equatorial. Uyu Balthazar Egbange Ngoga nta gushidikanya muri iyi minsi bamaze kumuta muri yombi, ubwo bari baramaze gukora iperereza kugira ngo bige ku kibazo cy'imari irimo iragenda itikira muri Guinea Equatorial, ariko baje kumva bamuta gitumo bajya kureba impamvu y'aho ayo mafaranga bakeka y'aho ko yaba yaragiye. Nta gushidikanya bafashe computer yiwe barareba, bakikubita amaso baza gusangamo video zose zigera muri 400 yifashe aryamana n'abagore bakomeye muri icyo gihugu bagiye batandukanye. Muri abo bagore tugenda tubabwira muri bamwe, ndetse turaza no kubereka video zitangaje uyu Balthazar Egbange Ngoga yaje kuba yagaragaza. Ndagira ngo banze mbumvishe amajwi ya Balthazar Egbange Ngoga ari muri icyo gikorwa, hanyuma turaza gukomeza mu kanya. Kora subscribe kugira ngo ujye ubona zino video zacu. Nyuma yo gufata computer yiwe kugira ngo barebe ahantu ayo mafaranga yaba yaragiye, uyu Balthazar baje kuba bagwa muri video zigera muri 400 muri computer yiwe, ndetse baza no kuba bazisanga no muri telefone aho yagendaga yifasha, ndetse akaniha kabyizi ku bagore b'abaminisitiri ndetse n'abandi bagore tubuzi kwabwira mu kanya. Uyu Balthazar baje kuba bafata computer yiwe, nta gushidikanya baza gusangamo zino video z'ubusambanyi bwiwe. Mu gihe barimo barareba kuri ibyo ngibyo, ntago bitaye yuko bari baje kwiga ndetse no gucukumbura ku bigendanye n'inyerezwa ry'umutungo ririmo rirakontorwa n'umugabo witwa Balthazar ukora muri iki kigo cy'imari cyo muri Guinea Equatorial. Ibyo bahise babirenze ngo he, nta gushidikanya baribaza bati ese uyu mugabo Balthazar muri ibiro byiwe niho habaye tere yo gusambaniraho? Ibyo bazi ko babyigaho, ndetse n'icyo kirego bazi ko bagisubitse, bahitamo kwifatira kuri icyo kirego cy'uko uyu Balthazar yaba ari umusambanyi kabuhariwe, ndetse akaba amaze kwandika amateka muri iyi si yacu ya none. Nta gushidikanya ugiye kuri Google ugasacinga ati Guinea Equatorial, urahasanga ku mwanya wa mbere umuntu witwa Balthazar Egbange Ngoga. Uyu ni umugabo ushinzwe imari ndetse no kugenzura imari yo mu gihugu cya Guinea Equatorial. Ariko uyu Balthazar Egbange Ngoga ibyiwe nagahoma munwa, yaje kuba yaryamana n'abagore bagiye batandukanye, harimo mushiki wa perezida wa Guinea Equatorial, nta gushidikanya nawe yamwihayeho akabyizi, ndetse hakabaho abagore b'abasirikare bagiye bakomeye, abagenerali, amajoro ndetse n'abandi basirikare yagiye afata, ndetse akaba yakwifashisha igikundiro cyiwe cy'umugabo witwa Balthazar Egbange Ngoga mu kuryamana abagore benshi bagiye batandukanye. Nta gushidikanya ntabwo byarangira, ahubwo yagiye no kuba gore bakuru we ndetse n'abarumuna we nabo ararimbagura ararikashyira hasi. Uyu Balthazar akaba afite abavukanyi biwe babiri b'abagabo bubatse, ariko muri abo bagabo babiri bavukana ni nkaho bari baramushakiye umugore wiwe. Hano hari ikibazo kigenda kivuga kiti ese niba Balthazar wenda yaba yarayoboye ku mwaka umwe muri Guinea Equatorial ugizwe n'iminsi 365,
ndetse hakaba haragaragaye video zigera muri 400 muri computer yiwe agaragara arimo yihakabyiza ku bagore bagiye batandukanye. Ese ubwo bivuze yuko ku munsi byivuze yaba arongora ndetse agasambana n'abagore bagera muri 2. Ibintu bitabaho yuko mu minsi 365 waba umaze kurenza izo shuro zigize iyo minsi ndetse ukaza kwa wafata 400 inshuro 400 uri mugendo uryama n'abantu bagiye batandukanye. Akarusho k'uyu Balthazar Bangoga nuko muri ibyo bikorwa byose by'ubusambanyi byiwe byagaragaye muri computer yiwe na gikorwa cy'ubwirinzi kigeze kigaragaramo yakoreragaho. None uyu Balthazar niba yaba yararwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, ibaze nawe abagore yabamaze kwangiza. Uyu Balthazar Bangoga nyuma yuko perezida abonye yuko na mushiki wiwe bagize gutya akamwiha akabyizi ndetse bagasambana, uyu perezida byaramurakaje cyane nta gushidikanya yese ahagarika Balthazar Bangoga ku mwanya w'ubuyobozi muri iki gihugu cya Guinea Equatorial, aho yakontroraga ndetse akanacunga umutekano w'imari yo muri iki gihugu cya Guinea Equatorial. Uyu Balthazar Bangoga ibyiwe nagahuma munwa kagiye gatandukanye. Nago byagarukiye kuri mushiki wa perezida ndetse no kuri bashiki b'abantu gabo bagiye batandukanye, ahubwo uyu Balthazar nyuma yo gufata n'abagore bakuru biwe ndetse n'abavukanyi biwe, uyu Balthazar Bangoga nago byagarukiyeho, ahubwo yaje no kuba yahura n'abagore bagera muri 20 ba ministre bagiye batandukanye bakomeye muri iki gihugu cya Guinea Equatorial. Uyu Balthazar Bangoga turacyamuvugaho byinshi muri video ziwe zirimo zigenda zigaragara, ndetse hari na zimwe nagiye mbazanira. Nyamuneka kanda subscribe hano kuri iyi channel udushyigikire kugira ngo tujye turushaho kubagezaho izindi video zigiye zitangaje ndetse muri muntu wese akeneye kumenya. Kanda subscribe nta kiguzi bigusaba. Uyu Balthazar Bangoga niwe tukiriho ukomoka muri gihugu cya Guinea Equatorial, wari umuyobozi mukuru ndetse ahagarara ikigo cy'ubutasi bw'imari muri iki gihugu cya Guinea Equatorial. Uyu Balthazar Bangoga nyuma yuko abaministri bajya muri 20 bamaze kugaragara yuko abagore babo nabo uyu Balthazar Bangoga bamubonye arimo aryamana nabo, ndetse n'abandi bikomerezwa harimo abageneral, harimo abadepite ndetse n'abandi bashefu bagiye bakomeye bagaragara muri iki gihugu cya Guinea Equatorial. Uyu Balthazar Bangoga ntago byamukanze kuba yabasha kutiha akabyizi kuri abagore bagiye batandukanye. Uyu Balthazar Bangoga ntago ibyiwe bigarukira ahangaha gusa, ahubwo Balthazar Bangoga ibyiwe nagatangaza, dore yuko iyo yajyaga gusambana nabo bagore bagiye batandukanye mbere nambe yarabanzaga akabasaba video yuko bagiye gusambana bakoresheje kamera ndetse bakikamera muri ibyo byishimo byabo. Uyu Balthazar Bangoga ni umugabo w'igitangaza ugaragaye muri iki kinyejana, ndetse arimo aritirirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, dore yuko barimo bararekarama yuko hatangira verb cyangwa inshinga yitwa tubaritaza. Tubaritaza ubwo mu Kinyarwanda ni ukubaritaza. Ukubaritaza bakabiye igisobanuro cy'uko kubaritaza ari ukuryamana n'abagore benshi bagiye batandukanye ku munsi. Uyu Balthazar rero akaba ari umugabo uciye agahigo muri iki gihugu cyacu cya Afrika ndetse n'isi yose mu kuryamana abagore benshi bagiye batandukanye. Tuvuga yuko umwami Salomo yaba afite abagore bagera muri 700 akagira n'ishoreke zigera muri 300. Ariko twibwire yuko umwami Salomo yari umwami kandi icyo yashakaga ku muntu cyose yagombaga kukibona. Ariko uyu Balthazar utari n'umuperezida wo muri iki gihugu cya Guinea Equatorial, we abashije kuba yaca gahigo akaryamana n'abagore bagera muri 400, ndetse akaba kuba yarusha n'uwo mwami Salomo, dore yuko akarusho kiwe ndetse n'umwiharuko wiwe muri ubusambanyi bwiwe yahitaga anifata video arimo asambana. Uyu Balthazar Bangoga ni umuntu ufite ibigwi byinshi bigiye bitandukanye muri iki gikorwa cy'ubusambanyi, ibintu bitajya bibaho, aho usanga umugabo byibuze ukora inshuro 7 mu cyumweru aryamanye n'umugore wiwe,
babasha kuba bavuga yuko afite ikibazo cy'indwara yitwa hyper sexual desire action. Iki ni indwara igenda ifata abantu bakora imibonano mpuzabitsina kenshi mu cyumweru, ariko Balthazar we yaje kuba yaca agahigo ndetse arenga n'ako gahigo k'abantu barindwi mu cyumweru, ahubwo abantu barindwi bagiye batandukanye ndetse bakomeye mu iki gihugu cya Guinea Equatorial. Uyu Balthazar nyuma yuko umugore we amaje kumenya ibyiwe yuko yaba aryamana n'abagore benshi bagiye batandukanye muri gihugu cya Guinea Equatorial, nibwo umugore we yaje kuba atangaza yuko nawe agiye gukora video zigera muri 500 nawe aryamana n'abagabo batandukanye kugira ngo yihimure ku mugabo wiwe. Ikindi kandi aze kuba yabasha kuba yababarira umugabo wiwe nawe amaze kumwihimuraho. Nta gushidikanya video zatangiye kujya ahagaragara mu bice bigiye bitandukanye mu minsi ishize ndetse itandukanye, ubwo baye bamaze gushyira zino video zijya muri 400 z'uyu mugabo Balthazar Bangoga. Ijambo download ryavuzaga ubuhuha muri iki gihugu ndetse no koherezanya amashusho agiye atandukanye ku bashuti b'abantu bagiye batandukanye n'imbuga zigiye zitandukanye muri haba TikTok ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zikoresha amashusho. Babashije kuba batizizwa n'iri jambo riri kugenda rigaragara mu iki gihugu cya Guinea Equatorial, aho usanga ijambo download riri kuvuza ubuhuha kuri Google ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Abantu miliyoni zigera hafi 200 ku isi bari gusacinga izina bita Bangoga Balthazar. Nta gushidikanya ukimara gusacinga Balthazar bahita bakwereka amashusho yiwe y'urukozasoni aryamanye n'abagore bagiye batandukanye. Uyu Balthazar Bangoga uciye agahigo cyane ndetse binavuga yuko umugore wiwe kuri uyu munsi amaze gushyira video nyinshi ahagaragara arimo aryamana n'abagabo bagiye batandukanye kugira ngo bigaragare yuko ari kwihimura ku mugabo wiwe. Balthazar nta gushidikanya ubu ngubu ari mu nzego z'umutekano, arafunze ndetse yaje kuba yabasha no kuba yakwirukanwa mu nshingano ziwe zo guhagararira ikigo cy'ubutasi bw'imari muri iki gihugu cya Guinea Equatorial, nyuma yuko amaze kurakaza perezida amubonanye we na mushiki wiwe barimo bakora amashusho atemewe kandi amashusho y'urukozasoni barimo basambana. Umugore wa perezida uyobora igihugu cya Guinea Equatorial yaje kuba yasaba umugabo wiwe ati ndakwinginze Balthazar umuhane byihanukiriye. Akimara kuvuga iryo jambo Balthazar nibwo baje kuba bahita bamweguza nta yindi nama ibaye ngo baze guterana kuba babasha kuba byaba yuko baterana biga ku kibazo cy'uko bamwirukana, ahubwo ese biba umukanya nk'ako guhumbya yirukanwa ku mwanya wo guhagararira kino kigo cy'ubutasi bw'imari mu gihugu cya Guinea Equatorial. Balthazar Bangoga niwe tukiriho, amashusho yiwe arimo aratangazwa cyane ndetse hari na filimi nyinshi ziri kugenda zitegurwa yuko Balthazar Bangoga bamukinamo filimi ndetse n'inkinamico ndetse na komedi zitwa Balthazar Comedy zatangiye kujya ahagaragara mu bice by'isi bigiye bitandukanye. Nta gushidikanya Balthazar Bangoga agiye kuba agahigo ndetse abaye umugabo muri sinema ndetse no mu entertaining mu kugaragara nk'umugabo udasanzwe ukora ibintu biteye isoni, haba aho yakoreraga ibikorwa bye mu biro, haba aho yagendaga asohoka mu mahoteli, aho hose ahafitiye amashusho. Ariko se niba aya mashusho ari we babashije kubona amashusho agera muri 400, uyu Balthazar byibuze umubare wa nyawo w'abantu baba bararyamanye urumva nta gushidikanya urarenga 400, ahubwo uragera mu 100. Dore yuko uyu Balthazar ahubwo we yaryamanaga n'ibikomerezwa biboneka muri iki gihugu cya Guinea Equatorial, haba ku bagore b'aba general, abagore b'aba ministri bajya muri 20, abagore b'aba senateri, abagore b'abacamanza, mushiki wa perezida ndetse n'umugore wa muramu wiwe. Uyu Balthazar Bangoga nta gushidikanya ahubwo n'abagore bavukanye biwe nabo yabihagaho akabyizi.
Balthazar Bangoga nyuma yuko umugore nawe amaze guca agahigo akaba amaze gushyira video zirenga 100 hanze ariko ryama n'abantu bagiye batandukanye. Uyu mugore se we kuki yafashe iyi ngamba? Nibyo ngira ngo tuganira hano kuri iyi channel. Nyamuneka kanda subscribe niba utarakanda subscribe dushyigikire nta kiguzi bigusaba. Uyu Balthazar Bangoga yaje gutuma umugore wiwe nawe yabasha gukora amashusho y'urukozasoni kugira ngo abashe kwihimura ku mugabo wiwe. Ibi byatumye umugore wiwe ubwo bari bamufitiye igishyika yuko Balthazar Bangoga muri iyi minsi yuko yaba ari umugabo ugiye gufata ku mwanya w'umuperezida, ndetse n'umuperezida uriho akaba muhangayikiye cyane dore yuko atabasha kumutsinda. Ibi byaje gutuma babasha kumukoraho isuzuma haba ku by'imari acunga ndetse n'ibindi bikorwa byiwe akora. Nibwo baje gucunga basanga Balthazar yaba aryamana n'abagore bahishe bagiye batandukanye. Niko gushaka umuntu w'umusirikare ukora muri iki gihugu cy'ubutasi bwa Guinea Equatoriale. Nibwo yaje ko yafata amashusho amwe yagiye abona ndetse aza ko yayereka umugore wa Balthazar Bangoga. Umugore wakiyabona nagushidikanye nawe yese atangiye igikorwa cyo kwihimura, ariko kugira ngo aryamane n'uyu musirikare byamufasha igihe kigera mu minsi 31. Urumva n'ukwezi kurengaho n'umunsi umwe. Uyu mugore we akibibona yanze kuba yabasha kubibwira umugabo wiwe ubwo yaravuye mu gihugu cya Espagne, ariko nagushidikanya Balthazar nawe yaje kuba yabimenya, ariko bose baruciye bararumira baraceceka kugira ngo atagira uvumbura undi. Ariko bose bari babiziranye yuko bose ari abasambanyi, ariko umugabo wiwe ni umusambanyi kabuhariwe. Nyuma yuko dictionnaire hagiye kongerwamo ishinga yitwa Balthazar cyangwa kubaritaza. Iki ni ishinga isobanura yuko kubaritaza ari ukuryamana n'abantu benshi bagiye batandukanye mu gihugu cya Guinea Equatoriale. Niho hakomotse iyi shinga ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'isi. Nyuma yuko Balthazar abashe kuba yatera ikirenge mu cy'umwami Salomo ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye, ariko Balthazar we nakabuhariwe cyane dore yuko we aryamana n'ibikomerezwa. Ibaze nawe mushiki wa perezida, aka kanya ucunge neza niba umugore wawe nawe ataziranye na Balthazar, cyangwa se mushiki wawe nawe ataba afite nimero za Balthazar. Dore yuko abagabo benshi muri Guinea Equatoriale bamaze gusenda abagore biwe bakimara kubona isoni z'ubwamburo bwabo bari kumwe na Balthazar. Cunga neza yuko mushiki wawe nawe ataba afite nimero za Balthazar, ubwo ibyabaye nawe urabyumva. Balthazar uwo yishyiraga ko baryamana nagushidikanya barabikoraga nta kabuza. Cunga neza rero urebe niba murumuna wawe cyangwa mukuru wawe atabaziranye na Balthazar, kaba ari agahoma munwa. Abagabo bagetsaga 200 muri Guinea Equatoriale bamaze kwirukana abagore babo kuko babonye baryamanye na Balthazar mu mashusho yagiye ashyirwa hanze. Ndetse hari bamwe bagiye bicuza mu gahinda kenshi bavuga yuko batari bazi yuko amashusho bari kumwe na Balthazar yaba yarashyize hanze, ndetse batari bazi yuko anayafata dore yuko yabasabaga yuko mbere yuko babikora abanza gushyiraho kamera. Ariko bo bibwiraga yuko yetaga yasiba, ariko Balthazar we yetaga yasevinga kugira ngo ajye yibutsa ibihe by'ibyishimo. Kanda subscribe hano ni kuri iyi channel yanyu, kandi turabakunda cyane. Twateguye video nyinshi nziza zigiye zitandukanye. Nyamuneka uyu Balthazar nagahuma munwa muri aka kanya rero akaba arimo ashinzwe kino cyaha cy'ubusambanyi. Ariko se nyandikira muri comment umbwire nk'uyu Balthazar wamucira igihano kimeze giti? Wamurasa, wamufunga igifungo cya burundu, wamufunga imyaka ingahe uyu Balthazar? Nyandikira muri comment ukanda like udushyigikire. Hano ni kuri iyi channel ndabakunda cyane, ni Clarisse Mutabazi Rindoche. Kandi subscribe kandi ugira video twakorewe umunsi ku munsi. Ciao ciao.